नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयची ही अपडेट घेवन आमी तुमचे म्हऱ्यांत येतात आनी 2-3 म्हत्वाचे मुद्दे आयच्या अपडेटी भितर. पयलो मुद्दो हो दोतोरांचो, कारण असो जेन्ना प्रसंग येता तेन्ना आमी सगळीं दोतोरां म्हऱ्यांत धांवतात आनी मागीर जेन्ना कितें घडटा तेन्ना दोतोराकच दोश दिवप काय ना हाजेर IMAनूय प्रश्न उबी केल्यात आनी ताजेरूय आमी भासाभास करतले. म्हजे बरोबर 2 दोतोर आसात आनी म्हजे रिपोर्टर आसात वेगवेगळ्या भागांतल्यान. पयली आसात IMAचे गोंय फांट्याचे प्रेसिडेंट डॉक्टर सॅम्युअल्स. डॉक्टर वेलकम टू द शो. दुसरे आसात म्हजे बरोबर IMAचे आदले प्रेसिडेंट आनी नामनेचे डॉक्टर शेखर सालकर. दोतोर वेलकम टू द शो. आय विल स्टार्ट विथ डॉक्टर सॅम्युअल्स. डॉक्टर, what was the need for a press conference like that in these trying times? What prompted you to do that? 2-3 days back, what happened is there were two incidents happened in a village called Kurtore and SMRC in Vasco, where a general practitioner was practicing. He's a very renowned and very flourished general practitioner, and he suspected a case and he sent to hospicio, and that patient came positive. What happens is the report takes at least 1 or 2 days to come, and then till then he was seeing the patients, and he has a really roaring practice. So till then some media said that it was a medical negligence what doctor did. So that really was hurting for all our IMA members. So that was the reason why we took the press conference yesterday. Doctor, very frankly to ask me, the question that is raised, at least in that particular case, will go to other cases also, is that the doctor should not have continued with seeing at least his general practice when his report was awaited, as he was a primary contact of a COVID positive patient. How do you respond to that? That was the concern. That was the primary concern. See, what happens is he's a general practitioner. You should understand now in monsoon season, a general practitioner gets at least 60 to 70% of flu cases. Now to detect from that flu cases, every cases we can't refer it to PHC. So from that we need to see which case is acute respiratory, severe acute respiratory syndrome or influenza-like illness. These are two things which we have to suspect, and even best of the best learner doctor can miss this diagnosis. Understand? So till the report doesn't come, we really can't take decision that. And plus, we are taking all the precautions. Even doctors are in a terrible risk. We have, in spite of taking precautions, we are at least 12 to 5% risk that we will get a COVID positive. So this is a very difficult situation where every media and everybody has to understand, even the public of Goa. How difficult, I'm asking this genuinely because how difficult it is to practice, see patients during these times, because eventually even if somebody comes to you for an emergency or a surgery, he still can be COVID positive. So how difficult it is on ground to handle these pressure situations right now? See, right now in IMA we have all the departments like general practitioners, then orthopedic. There are so many departments, gynecology, everybody. Now at present everybody is stressed because of the new SOPs coming. Every day SOPs are changing, every day guidelines are changing. We are also in a learning process. What exactly is going to happen, nobody knows. So in this situation everybody is in a learning stage, and government is doing their best. We media, doctors and police are the warriors, so we have to be together. In such situation we are trying our best what we can do, and we have raised a question to government that we have asked them that kindly allow us to do the test of a patient before surgery. So they are into considering this matter. One question that everybody asks is what happens in cases of emergency. Means you can take precautions if somebody is having a flu-like symptoms or cough or cold. But what happens in terms of emergencies? What are the standard practices that everybody can adhere to right now?
So now, if a patient, it's an accident patient comes, or there is an emergency operation which we have to go ahead, we can't wait to the report comes. So we have to take all the precautions and go ahead and operate. And then the report comes after 2 days. So we have to wait for the report. This is regarding the surgeries. But doctors who are sitting in the clinic, who are general practitioners and physicians, who are seeing all these respiratory cases, they have to be very careful. Now what we are doing is, the best thing is, we have a pulse oximeter in the hospital. When the patient enters, we check their thermal temperature, if the temperature is there, or oxygen saturation. If oxygen saturation is below 93, the person who is outside, he only tells us. So we take him an emergency thing and we see him in prior basis. Yeah. And if it is suspected, then we transfer him immediately to the nearest PHC or hospital, government hospital. या डॉक्टर साळकर, कमिंग टू यू, तुम्ही काल खूप उलयल्यात, किती दिसता तुमकां मेजर प्रॉब्लेम ऑन ग्राउंड किती दिसतात सध्या वेन इट कम्स टू डॉक्टर्सांची सेफ्टी, नॉर्मल प्रॅक्टीस? कारण तुमचो अनुभव असा की तुम्ही मणिपालाकय प्रॅक्टीस करतात, विच इज कायंड ऑफ 5 स्टार, आणि तुम्ही दिवचले प्रॅक्टीस करतात, विच इज द स्टार दॅट यू डिसायड. सो तुमकां आज ऑन ग्राउंड प्रॉब्लेम्स किती दिसतात? The problems are different at different places. For example, in Bicholi, my problem is the staff is a real problem, because nobody is allowed. The parents are not allowing the nurses to come, so we have to struggle, and amka sagne karche patta. Like we become like, I want to do the dressing myself, I will give the injection myself, I have to call them inside, I have to take them outside. So it's a really stressful thing to do, because if we don't know who is going to be positive, who is going to be negative, and we don't have a test also which can detect fast. Like early HIV se time lagta, but afterwards the malaria and all, now you can do their only test, just in 5 minutes you will get the report. Till such time, till this antibody antigen test we will have to struggle only. Once this card test comes, which will give us a report in maybe 10 minutes, 15 minutes, then we can segregate patients as per our requirements. Our main problem in SMRC and SMRC or Manipal hospital is that we are dealing with the cancer patients, and cancer patients is like a semi-emergency. So you can't tell them, "Baba, anek mahina niyo tu, anek 2 mahina niyo," and we don't know that this problem will be solved in another 15 days, another 1 month, another 6 months. We have no idea. So it is just not possible us to tell all the cancer patients, "Baba, let's finish the COVID and then we will see you." So we have to take reasonable risk before because now operation, I want to put for operation. They say if the patient is not symptomatic, you are not justified in asking for a test also. They are not giving me the chance to at least see. My problem is not me getting any this, but with me there will be a lot of other staff also will be infected because of me. If I operate something, it's not only that I am going to be involved in that, because there are nurses involved, there is ward boys, biomedical waste sisters, paramedical staffs are there. So it's like if I get one patient, there may be around 30-40 people will be in and around the patient working for him. So एक patient by chance positive आयला, all these people will have to go for quarantine. There is सगळे आमका ICU बंद करचो पडटा, OT for some time बंद करचो पडटा, sanitize करचो पडटा, परत back to square one we have to come. So it's a difficult, provided आता बरे झाले सगळे, everything goes on fine, that nobody is bothered about. But if something goes wrong, then मागीर सगळे तुका question करतले, हे कित्याक केले, ते कित्याक केले, हे कित्याक करूना, ते कित्याक करूना म्हणून. But finally, in the end, when you take a decision, it has to be in the interest. You can't wait for a patient of cancer patient. Like since lockdown on 22nd March, Manipal Hospital itself has treated 400 cancer patients. We have operated 100 patients, around 200 patients we have given chemotherapy, around another 100 patients every day is on the radiotherapy. So, we can't just tell these people that you come after 2 months, 3 months. We have to take reasonable risk, and we have to wear those PPEs, whatever possible. And take a PPE babachi savai ha, they were very costly. आता त्यांचे prices मातशे कमी झाले, पण when we bought initially, they were quite costly. They were costing around 1,800 to 2,500. Today they are available in around 600, and the good quality is still around 1,000 rupees or so. आणि ती एक वापरून जायना,
there are 5-6 people who are assisting the surgeon, and background nurses asta, anesthetists asta, taje assistant asta. Then he comes to the ICU, then we ICU. So the expenditure is quite a heavy, which patient has to bear finally. Who is going to bear all this expenditure? शेवटी पेशंटांना वापरचे पडले नाही ते पैसे सगळे पेशंट दिता पेमेंट. मेकिंग इज अ व्हेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लेम. काल उलयतना तुम्ही लोकांच्या एटिट्यूडाचेर प्रश्न काडिल्लो की जे दोतोर पॉझिटिव्ह म्हणून मेळ्ळ्यात, जे लोकां खातीरच काम करताले तांचे विशीं लोकांचो दृष्टिकोन. वॉट वूड यू लायक टू से अबाउट इट? No, that is the most worry. म्हाका is the most painful is that तुम्ही मेडिकल निग्लिजन्स म्हणले ते सुद्धा हांव पचोवंक शकता. काय नाही, एरर ऑफ जजमेंट आनी मेडिकल डिफरन्स आसता. पण लोक जे करतात न्हय, दॅट इज द वर्स्ट थिंग, बिकॉज तूं इतको लोकां खातीर काम करतात आनी देन वेन यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, लोक तुका अशें दाखयतात की ते सगळे विसरले. विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड एवरीबडी फॉरगेट्स वॉट यू हॅव डन फॉर द पीपल. सो इन द एंड, आनी फाल्यां अशें न्हय की बाबा ताका जावची ना, जो तुका आयज सांगता की घरांसून भायर वच. आता त्या दोतोराक बेती वेळा ताणी केलो न्हय. वेन ही वॉज नॉट पॉझिटिव्ह, दे सेंट मेसेजीस दॅट ही वॉज पॉझिटिव्ह. वेन ही वॉज नॉट पॉझिटिव्ह, ताणे ते पेशंटाक वाचयलो बाय डायग्नोसिस काय न्हय ऑफ मलेरिया. देन मलेरियाची ताजे मागीर फुडें ते बोथ कोविड ऑल्सो केम पॉझिटिव्ह. सो हे सगळे जातना ताजे सिस्टरीक त्रास, ताजे व्हड बायक ताणी भायर काडलो. रातची ती बायलेक ताणी रातची 12 घरा वचून भायर काडप. दीस थिंग्स आर नॉट एक्सेप्ट, नॉट फ्रॉम द कॉमन सिव्हिल सोसायटी. न्हय, यू नीड टू वर्क विथ अस. आम्ही सगळे बरोबर काम करना आनी एकमेकांक अशें सेपरेट करूंकूच रावले. आम्ही झगडटा, हांव तुजे कडेन झगडटा, तूं म्हजे कडेन झगडटा, आम्ही मागीर गव्हर्नमेंटा कडेन झगडटा, गव्हर्नमेंट दुसऱ्या कडेन झगडटा, जाल्यार वी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल दीस कोविड. इट इज अ रियली डिफरंट सिच्युएशन अँड नो बडी. बऱ्यो जे आमी इकॉनॉमी म्हणटाली, सामकी टॉप इकॉनॉमी इन US, द बेस्ट फेसिलिटीज ऑफ मेडिसिन्स आर अवेलेबल इन दीस. तांचे ते हाल पळयल्यार आमी खूब बरें आमकां दिसता. वी हॅव टू टेक एवरीथिंग आनी लोकांनी अंडरस्टँड जावंक जाय की कोण फाल्यां पॉझिटिव्ह आयलो तेजे नशीबूच अशें आसता. तुजे बाबा फाल्यां तूंय पॉझिटिव्ह जावंक शकता. अँड द थर्ड थिंग वॉट इज इम्पॉर्टंट इन ऑल दीस थिंग्स इज दॅट एक्चुअली वॉज नॉट पॉझिटिव्ह. तो एक पॉझिटिव्ह आशिल्लो खरोच, फक्त रुमर मॉंगरिंग जालें. जस्ट अननेसेसरी. आयज ते सोशल मिडिया आनी व्हॉट्सअप हे चल्ला न्हय, एकट्यान घाली न्हय झपाझप फाल्यां अमेरिकेक ती वता व्हॉट्सअपान तेच तुका परतय. So you can imagine how fast it is. Dr. Samuel, before I let you go, one thing on the same topic. What would you like to tell people? Because people are panicky, they are reacting in a very rash manner when such kind of messages get circulated. What is your advice to the people from IMA? As a doctor, I want to tell the general public that don't get panicky. This is something like a influenza virus, which is little stronger, and it has mutated and come here in India. And luckily, our death rates are not very high. Patients are not getting serious, and patients are recovering. So the most important thing is don't get panicky. Any symptoms, just call your nearest doctor and ask him the primary what thing you should do. If the doctor says come to my clinic, kindly go and get your thing checked up. And second thing, as a doctor of all our IMAs, I would like to tell them to eat properly, take some vitamins like vitamin C, vitamin D and zinc, which are very important to increase your immunity. Keep your morals high, keep your stress level down, and don't forget again, wear mask, control, keep your social distancing, and take care of yourself. Yeah, Doctor, thanks a lot for joining with us. I know there was no coverage at your home. You traveled all the way so that you can join this broadcast. So I am really thankful to you. Dr. Salkar, thanks a lot again. You were there last week on the show. You are here again. But म्हाका दिसता हेंच करचें पडटलें. If we need to dispel these rumors, we will have to go back to people continuously and make sure that they are properly informed. Yeah, and so people also should follow whatever is told to them. Follow kara, because 95% are asymptomatic. So we should be quite happy with our performance here. So I just hope that no more, nothing, no deaths कोणाची जाऊ नये असे मागता हांव देवाकडे. Yeah. Sickness जावो आणि तू परत घराकडे पावलो, that's okay. But actually the death should not happen. And as of today, God is very kind to us.
I hope God continues to look at Goa. Yeah. Dr. Samuel, Dr. Salga, thanks a lot for joining us on this broadcast. I think लोकां मेरेन मेसेज सारको पाविल्लो आसतलो की पॅनीक जायनाका. आतां जर ऑब्वियसली जर दोतोराक जर फाल्यां दोतोर जर कोवीड पॉझिटिव्ह जाता, इट इज ऑब्वियसली बिकॉज तो खंयचे तरी पेशंटाक ट्रीट करतालो, खंयचो तरी पेशंट ताजे म्हऱ्याक पावलो आनी म्हणून तो पॉझिटिव्ह जालो. इतलें भान एक समाज म्हणून, एक सिवील सोसायटी म्हणून आमी दवरपाकच जाय. डॉक्टर सॅम्युएल, डॉक्टर सागर, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग मी फॉर ऑल दीज प्रिशियस इनपुट्स. We shall do this exercise probably again after 15 days where we can inform people in a better way, give them better perspective on the situation that prevails during that time. So thanks a lot for joining. Thank you very much. Yeah. मुझे आता आमचो हे आसा महेश गाडी आसा, senior reporter. Mahesh, what is the update on health today? What is the update on figures? प्रमोद, एक्झॅक्ट अजून त्यांचो मिडिया बुलेटिन येवंक ना. सो आता मेरेन अशें म्हणटात की आयज एक 600 तरी म्हणजे टोटल 600 केसी एक्टिव्ह आसतले कालच्या परस. आणि आयज आमी पळयला की पर्वरी सायडीन तेंच्यांनी 218 सॅम्पल्स कलेक्ट केले. सो एक केस मेळ्ळी, एक जाणटेलो मेळ्ळा. सो ताची ट्रॅव्हल हिस्ट्री अजून ट्रेस जायना, म्हणजे तेणी खंय खंय ट्रॅव्हल केला, कित्याक तो सहसा खंय ट्रॅव्हल करपी न्ही, कित्याक ताची एज ते अरावंड 70 इयर्स आसा. आणि तेणे जेन्ना पॉझिटिव्ह सांपडलो तेन्ना बाकीचे तेचे जितले क्लोज कॉन्टॅक्ट आहा तितल्यांक टेस्टिंग चालू केलें. एक बरी गजाल की ताची फॅमिली फूल नेगेटिव्ह आयले त्या जाणटेल्याची. आणि तो जाणटेलो सध्या आयसोलेशन वॉर्डान आसा. दुसरें म्हणजे आमी आनी एक खबर आयकल्या ती म्हणजे इंदिरानगर चिंबल इंदिरानगर ज्या एरियेन कितें म्हणटा चड म्हणजे भायल्या सायडीन एक केस मेळ्ळ्या, एक गोवा आनी भायर. आणि तेंची अजून ट्रॅव्हल हिस्ट्री अजून कितें ती कळना, कित्याक तेंचो भुरगो तो कोण तो कामाक आसता, तो ATM मशीन रिपेर करता. आणि फाटल्या दिसांनी तो बिचोले एक पासबुक मशीन सारकें करपाक तो बिचोले बँकेन गेलो. सो इन दॅट एंगल सध्या हेल्थ डिपार्टमेंट पळयता आणि त्या एंगलांतल्यान तेंचे सध्या तेंचे कोण सोयऱ्या आयिल्ली आनी टेस्ट करप चालू आसा. आणि कितें कोण कॉन्टॅक्ट ट्रेस करून तेंकां सगळ्यांक टेस्ट करता. आणि थंय ना म्हटल्यार एक 69 सॅम्पल्स कलेक्ट केल्लेली आसा डिपार्टमेंटान. तिसरी आमी अशी खबर आयकल्या की आमकां हो सांगतलो सावयो सांगतलो ते क्रिश बी सध्या पॉझिटिव्ह जाल्यात ते. आणि आयज आमी पळयलें की डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आनी कासार वडणे जे हेल्थ हे आसा PSC आहा तेंच्यांनी आयज मोपा सायडीचे जितले मायग्रंट वर्कर्स आसा, मोपा एअरपोर्टार जितले काम करता, अरावंड 240 मायग्रंट वर्कर्स तांकां स्क्रीन केल्या तेंच्यांनी. आणि मोपा जे काम म्हणजे फाटी फुडें आनी थंय कोण पॉझिटिव्ह सांपडूंक जायना म्हणून. आणि तशेंच सी फेरर जे काल आयले तेंचे 1450 तेंचे सॅम्पल्स आयज कलेक्ट केल्या, ते एक टेस्टिंग घडले. सो ओवरऑल अशें म्हणटा की 600 मेरेन एक्टिव्ह केसीस तरी म्हणजे कावंट पावोंक जाय. आणि बाकी सगळे चिंबल इंदिरानगर तेंच्यांनी ऑलरेडी 69 सॅम्पल्स कलेक्ट केली. आणि इवन पर्वरचे तेंच्यांनी अरावंड 218 स्वॅब कलेक्ट केल्या. महेश, थँक्स अ लॉट. वील कम बॅक टू यू. सावयो आसा म्हजे बरोबर. सावयो, मडगांवची अपडेट कितें आसा आज? मडगांवचे अपडेट म्हळ्यार आयज म्हळ्यार मेन आमचे पाद्री जे आसा ते पॉझिटिव्ह मेळपाक लागला. आतां तिसरो फादर पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. काल आमकां अंबेलीचो फादर पॉझिटिव्ह मेळ्ळो, आयज कुर्तोरी मेवला. सो आनी कुर्तोरी कितें जाता न्हू, थिंगा आतां कम्युनिटी इन्फेक्शन हे स्प्रेड जावपाचे मोस्ट चान्सीस आहा. तशेंच लोकांनी आतां थिंगा सॅनिटायझेशन बी घेवपाक स्टार्ट केलां. आतां कोलवा आनी कुर्तोरी दोनूय एरियांनी तेणी आपण जाय लोकांनी पार्शली लॉकडावन स्टार्ट केला. सो लोकां मदीं आतां सालसेतीन भंय पडला आसा. इवन मारगांव न्हू तिनसाड म्हळ्यार थंयसर एक केस मेळ्ळ्या. सो एवरीवेर आतां लोकूय आबूज जाला. लोक आतां थोडो लोक बेश्टो रिमोट घालता फातोड्डा मेला आनी कितें म्हणून. फातोड्डा अजून कांय जालें ना सर, बट हे जे हे जाता तेजेर दिसता की बाकीच्या एरियान हे इन्फेक्शन वाडटलें अशें. सावयो, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. लौकीक शिलकार जॉइन जाला आमकां, आमचो चीफ रिपोर्टर. लौकीक, वॉट इज द अपडेट? ओके, महेशान जितले अपडेट दिला पण तितलेच आतां पर्यंत अपडेट आहा. आयच्यो केसी कितें आहा ते बुलेटीन अजून येवना, सो आमकां कळना. आयज हेल्थ पीसी घेवना हेल्थ सेक्रेटरीन, जी एवरी इव्हिनिंग घेता ती काल घेवन आसली, आयजूय घेवना.
तितले आनी सकाळी एक नवो कंटेनमेंट झोन मायक्रो कंटेनमेंट झोन सड्या डिक्लेअर केला. आमी तेजेर गव्हर्मेंटाक विचारिल्लें की बाबा हे कितले वाडपाक शकता, तेन्ना थंय केसी मातच्यो नंबरांनी चड सापडटल्यो. थंय आमी मायक्रो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करीत रावतले, कारण थंयच्यान ते कंटेनमेंट थंयच्यान तो व्हायरस भायर सरपाक जायना, तो झोन लॉक करपाक जाय. इतलीच आतां पर्यंत. ओके, थँक्स अ लॉट लोकेश. विक्रम, एनीथिंग फ्रॉम वास्को? कारण तुजे कडेन जितले अपडेटी कमी असतात तितले आमकां वास्को बरें आसा, हाजी शाश्वती मेळटा. सो एनीथिंग फ्रॉम वास्को टुडे? सर आयज देवाचे दयेन अपडेट सुद्दां मातशी कमी आहा, पूण थोडे ज्यो अपडेट आसा ते आमकां जे आयकूंक येता. आतां आमी जशें वी वर जस्ट डिस्कसिंग ऑन दीस फोरम अबाउट रुमर्स. आतां रुमर्स इन वास्को आतां अशें जालां की एक पर्टिक्युलर केस एवरी टायम आमी जेन्नाय हांगा शोचेर येता एक वेगळी केस घेवन येता. आयज एक नवी केस आमकां सापडल्या ती दॅट कोरोना व्हायरस रुमर इज बींग लिंक टू बिझनस. जे कोणाची आतां वास्कोन कोणाची बिझनस रायवलरी असली की त्या दुकान बंद आहा, ताजे भितर कोण कोरोना पॉझिटिव्ह आहा म्हणून ताका फार्म घातली, ताका बंद उडयलो. सो दिस इज द सिच्युएशन प्रिवेलिंग. आय थिंक दॅट इज व्हेरी क्रुशल की दोतोरान आमी सुरवात केल्ली प्रोग्रामाची तेन्ना दोतोरान सांगिल्लें की रुमर्साक लागून दोतोराक सुद्दां त्रास जावपाक लागल्यात. आनी आतां म्हाका दिसता रिपोर्टरान तेच सांगलां की जी वस्तुस्थिती आसा ती आमी तुमचे म्हऱ्यान हाडटात. ताजे शिवाय बेश्टेच कोणे तरी वॉट्सॅपाचेर कितें तरी फॉरवर्ड केलें म्हणून विश्वास दवरूं नाकात. लोकीक परवरीचे टेस्टिंग बिस्टिंग कितें सिच्युएशन आहा? बिकॉज दॅट वॉज अ न्यू लोकेशन दॅट केम फॉरवर्ड येस्टरडे. परवरची ती पायथॉनची केस न्हू? हय, पायथॉनची तो जाणटेलो मेळ्ळो, म्हणजे परवरीच्या स्लोपाच्या एंडाक ते. थंय आयज तेंच्यांनी मास टेस्टिंग केला. कितली सॅम्पल्स कलेक्ट केला ती खबर ना, पण तेंच्यांनी थंय लोकांचे टेस्टिंग केला, सराउंडिंग एरियाचे फॅमिली मेंबर्सांचे. थंय तेंच्यांनी बूथ सेटअप केला आनी थंय तेंच्यांनी टेस्टिंग केला. रिपोर्ट फाल्यां पर्यंत येवपाक जाय. या, थँक्स अ लॉट लोकेश. हांव इतल्याचेर थांबता. एकच म्हाका दिसता गजाल सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय. आमी सुद्दां ह्या दिसांनी पळयतात इवन वेगवेगळे चॅनल्सांच्या नांवान आनी हांच्या नांवान आनी आमचे सगळ्यांत चड ब्रेकींग न्यूज आसतात, सगळ्यांत चड सर्क्युलेट ब्रेकींग न्यूज स्टुडंटाची जातात. तेन्ना आमच्याय नांवान कांय जाण फेक न्यूज सर्क्युलेट करतात. नंबर 1, इट इज अ क्रायम. आनीक इफ जर कोण मुद्दम ह्यो जर गजाली करता ओन्ली बिकॉज I don't know what kind of pleasure somebody gets by saying that somebody found positive in some area. So we will also have to take very strict action. But सगळ्यांची रिक्वेस्ट सद्या दोतोर धरून सगळ्यांची आसा की प्लीज डोंट स्प्रेड रुमर्स. कोणाक कितें मेळटा म्हाका खबर ना हातूंतल्यान. आनी तातूंतल्यान मागीर जे कॉम्प्लिकेशन्स निर्माण जातात, जो पॅनीक तयार जाता, ताका जबाबदार कोण? ताका लागून लेट मी बी व्हेरी क्लियर, प्लीज डोंट स्प्रेड रुमर्स. आनी दुसरें, फॉर अ जनरल पब्लीक, प्लीज डोंट बिलीव इन रुमर्स. हांव परत सांगता, ज्या दिसासावन लॉकडावन जालो त्या दिसासावन तुमकां जर कसल्याय गजालीची खातरजमा करपाक जाय, व्हेरीफाय करपाक जाय, गो टू आवर ऑफिशियल डिजिटल हँडल्स, सी आवर चॅनल, गो टू आवर फेसबूक पेज, गो टू आवर ट्विटर हँडल अँड चॅक इफ इट इज करेक्ट. जस्ट डोंट ब्लायंडली फॉलो एनीथींग दॅट कम्स ऑन युअर वॉट्सॅप. हांव इतलेंच परत सांगता आनी थांबता. थँक्स फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.